kobilce ali neki. Ne vem, kaj sva se odločila, da je to. Bolje hrustljav pa sladko kislo. A je bolj kislo? Na nekaj me spominja, pa se ne moram spomniti na kaj. Tekstura je pa sam hrustljava, nič drugega se ne čuti. Sva z Ano malo debatirala, pa mogoče imajo okus spominja na rakov čips, ne pa tekstura, samo okus. Dobro spada. Ful je kislo, pa se mi zdi, da je noter kislo, ne okol. Ne bi se mogel glih najesti od tega, ampak komot jem. Se ne zatika med zobe, ampak lahko obtečijo kakšne noge v ustih, pa jih je pa težko stran spraviti. Ne vem, kaj sem hotel povedati.